Saturday. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know what. Kami anggota dan pengurus dari DPD Brigade Manguni Indonesia Kota Manado hari ini mengikuti apel stabilitas dalam rangka Pemilu Damai 2019 yang dilaksanakan di Benteng Moraya Tondano. Kami ikut apel ini bersama-sama dengan seluruh DPD yang ada se-Indonesia, di mana acara ini dilaksanakan oleh DPT BMI Indonesia, dan kami sangat senang dan kami sangat bangga dengan ormas BMI. Biarlah kiranya dengan apel ini kami sama-sama dapat menciptakan pemilu yang damai 2019.